twongere tubasuhuze tubahe nikaze ku makuru yacu agezweho tukwibutsa ko turakanda subscribe wakanda kukamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye tasanga hane ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video dushyizeho sajye uzibona mu buryo bwa notification. Reka ayo makuru yacu tuyahere mu Bugesera aho ngo umugabo yatashye asanga umugore we yatwaye abana bombi. Uyu mugabo ahita yiyahura. No mugabo witwa Patrick Nshimiyimana mu mudugudu wa Gatare ka gatatu Akagari ka Nyamata mu Murenge wa Nyamata mu Karere ka Bugesera yarayatashye ageze iwe asanga umugore we wari warahukanye yaje amwiba abana be afata ikiziriko cy'ihene nawe ariyahura. Byabaye hagana isaa moya zo ku munsi wa kabiri cyangwa se ku munsi wa mbere ngo bari batuye hafi y'ibiro by'Akarere ka Bugesera ahitwa mu Gatare. Umukozi wewe mu rugo witwa Cedric imyaka 16 y'amavuko yabwiye abaje batabaye ko shebuja yageze mu rugo agasanga umugore we n'abana bamutaye agahitamo kwiyahura, ariko ngo yarasanzwe hatabana n'umugore we ariko arera abana be. Bivugwa ko Nshimiyimana yaje agafata ikiziriko cy'ihene agasohoka akimanika ku giti cy'avoka kiri hafi aho. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Hamdun Twizeyimana avuga ko Nshimiyimana yiyahuye avuye mu kabari, aho yagize ati yari umuntu waruzwiho kunywa inzoga zikomeye agasinda ndetse abafite utubari bari baratangiye kumwinuba. Amakuru polisi ivuga ko bafite avuga ko yiyahuye avuye mu kabari. We n'umugore we ngo bari bafitanye abana babiri, umugore we yitwaga Rebeka. Naho mu yandi makuru ari kuvugwa nuko RIB yahamagaje Ingabire Victoire ngo hatanga amakuru ku rupfu rwa Dusaba Umuremyi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwakiriye umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FDI inkingi Ingabire Victoire ku ya mbere kwakira 2019 kugira ngo atange amakuru yafasha mu iperereza riri gukorwa kwicwa rya Dusaba Umuremyi Siridiyo. Urupfu rwa Dusaba Umuremyi Siridiyo bivugwa ko ari umurwanashyaka wa FDI inkingi wamenyekanye kwa 24 Nzeri 2019. Bivugwa ko yiciwe aho yakoraga muri kantine mu kigo nderabuzima cya Shyogwe mu Karere ka Muhanga. RIB yatangaje ko Ingabire yahamagajwe kugira ngo atange amakuru yafasha mu iperereza. Yavuze ko ejo ubwo hari kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 Victoire Muhoza yitabye ubugenzacyaha kugira ngo atange amakuru yafasha mu iperereza riri gukorwa kwicwa rya Dusaba Umuremyi Siridiyo uko amaze igihe abivuga mu itangazamakuru. Ingabire aherutse kuvugana n'ibinyamakuru birimo BBC abibwira ko bigaragara ko abishe Dusaba Umuremyi ari abantu bigaragara ko batojwe kwicisha ibyuma. Inkuru y'ikinyamakuru igihe.com iravuga ko RIB yatangaje ko mu iperereza ry'ibanze hafashwe abantu babiri bakekwa kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Iperereza rirakomeje ngo kugira ngo hamenyekane abamwishe nicyo bari bagambiriye. Icyo gihe RIB yasabye umuntu wese waba afite amakuru yafasha iperereza kubakoze ubu bwicanyi ko yayatanga kuri sitasiyo ya RIB imwegereye. Mu yandi makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye nuko retired Major Rudasiru wa RNC na bagenzi be 24 abango batashye bamenye ibyo barerwa. Kuri uyu wa gatatu ku ya kabiri ukwakira 2019 abantu 25 leta y'u Rwanda ivuga ko ari abo mu mutwe wa RNC batangiye kuburana mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo ibijyanye n'ifungurwa ry'agateganyo. Barimo rero retired Major Habib Murasiru uherutse kuraswa akaguru mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo Kinshasa. Mudasiru yari umwe mu bakuriye umutwe nyeshyamba zirwanira muri Kivu y'Amajyepfo zitwa P5. Bivugwa ko ari uwa General Kayumba Nyamwasa. Ibyifatwa rigiye byamenyekanye kwa 28 Kamena 2019. Icyo gihe yagaragaraga afite ibikomere ku kaguru ndetse amakuru akavuga ko yafashwe akoherezwa mu Rwanda. Bagenzi be barimo uwitwa Captain Sibomana Charles bita Sibo bakaba barahasize ubuzima. Urubanza rwatangiye ku isaha ya saa 5 z'amanywa. Ubushinjacyaha bugaragiwe na Major
na Meja Denis Lyonza na Captain Jacques Rugambwa. Inteko y'abacamanza ihagarariwe n'umusirikari ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ari kumwe n'abagenzi be bafite ipeti rya Major babiri n'umwanditsi w'urukiko. Abarerwa bose ko ari 25 bo muri RNC barererwa ibyaha bine bikurikira. Icya mbere no kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe n'amategeko, icyaha gihanwa n'ingingo ya 200 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Icya kabiri ni ubugambanyi ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, ingingo ya 202 kugirana mubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara mu ngingo y'193 no kurema umutwe w'abagizi ba nabi bigizwe n'ingingo ya 224. Bose uko hari 25 ubushinjacyaha bwavuze ko bageze mu Rwanda bafatiwe muri Kongo Kinshasa bamenyeshejwe rero ibyaha barerwa. Nta numwe muri bo wahakanye aho akomoka cyangwa se avuge ko atari mu barerwa. Umushinjacyaha yavugaga umwe ku wundi n'ibyo aregwa, bikaba byarinze bigera mu masaha akuze y'ikigoroba. Kuri uyu wa kane ku ya gatatu Ukwakira aba baregwa bazabonana ku isaha ya 3 biregura ku byo barezwe. Ndabashimiye, niyo makuru twa tubafitiye yaragezweho. Andi makuru muraza kuyakurikirana nyine igihe haraza kuba ahageze. Nari ZOOM TV24, mukomeze mukane subscribe kugira ngo amakuru yihuse atazajya abacika, kandi ntibibagiwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video dushyizeho uyibone mu buryo bwa notification.